কি কোন সকাল না ভাত ସବୁ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇକି ଆସିଛ ନା? ଆଚ୍ଛା ଗତକାଲି ଆମେ କ'ଣ ପଢିଲେ? ଫୁଲ ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଯାନବାହନ ବିଷୟରେ। ଯାନବାହନ ମାନେ କି? ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସହଜରେ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ମାନେ ସବୁ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଗରୁ କି ଆଗ କାଳର ଲୋକମାନେ କି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ତ ଏଇଠି ସେଟା ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ଫଳରେ କି ଲେଟ୍ ହଉଥିଲା। ତମେ ଏଇଠୁ ଯିବ ସ୍କୁଲ ଘରୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛ, ଲେଟ୍ରେ ଟିକେ ଯାଉଛ, ସାଇକେଲ ଯିଏ ଯିବ ସିଏ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ। ସେ ସାଇକେଲ ଗାଡି ସେ ସବୁ ହଉଛି ଯାନବାହନ ହେଲା। ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାନବାହନ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ ହେଲା। ତୁମକୁ କିଛି ଦେଖେଇବି, ତୁମେ କହିବ ହେଲା। ଯାନବାହନ ତିନି ପ୍ରକାର ଅଛି ହେଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜଳପଥ, ସ୍ଥଳପଥ ଆଉ ଆକାଶପଥ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଜାଣିଲେ ସ୍ଥଳପଥ ତିନି ପ୍ରକାର କହିଲି। ମାନେ ସ୍ଥଳପଥ ହେଉଛି ମାନେ ଯାନବାହନ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ତିନି ପ୍ରକାର: ଜଳପଥ, ଆକାଶପଥ ଆଉ ସ୍ଥଳପଥ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା କି ହେଲିକପ୍ଟର, ଏଇଟା କୋଉଥିରେ ଆକାଶପଥ, ଆକାଶପଥ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା କି ସାଇକେଲ, ସାଇକେଲ କୋଉଥିରେ ଯିବ? ସ୍ଥଳପଥ ହେଲା। ଏଇଟା ଅଟୋ, ଅଟୋ କୋଉଥିରେ ଯିବ? ସ୍ଥଳପଥ। ଅଟୋ କେବେ ଚଲେ ବସଛ ଅଟୋରେ? ସାଇକେଲ କିଏ ଚଲେଇବା ଶିଖିଛି? ଶିଖିଛ? ଆଚ୍ଛା ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା ଶିଖିବ ହେଲେ ମାନେ ଅଲଗା ଜାଗା ସହଜରେ ଯିବା ପାଇଁ ସାଇକେଲ ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ଥିବ ତାହେଲେ ସାଇକେଲରେ ସହଜରେ ମାନେ ଚଲେଇକି ଯାଇପାରିବ ନା। ଚାଲି ଚାଲି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ ନା। ଏଇଟା କି ପାଣି ଜାହାଜ, ଏଇଟା କୋଉଥିରେ ଯିବ? ଜଳପଥରେ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ତୁମକୁ ଆହୁରି କେତେଟା ଦେଖେଇବି ଚିତ୍ର, କହିବ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ଏଇଟା କୋଉଥିରେ ଯିବ? ଉଡ଼ାଜାହାଜ କେବେ ଦେଖିଛ? କି ଆକାଶରେ ଦେଖିଛ? ପାଖରୁ ଦେଖିନ? ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କି? ହେଲିକପ୍ଟର। ଏଇଟା ବି ଆକାଶ ପଥରେ ଯିବ, ଏଇଟା ବି ଆକାଶ ପଥରେ ଯିବ। ଏଟାର କି ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲା ଗାଡ଼ି, ତାର ଉପରେ ହଉଛି ଏଇଟା ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଏମିତି ଖାଲି। এটা কি? বস। বস, বস কেবে বসরে কেবে বসছো? বসছো কোউঠি যাইছো? বজারকু? ও হাটକୁ যাইছো। আচ্ছা এটা কি? ট্রাক। ট্রাক রে কি জিনিসপত্র নবা আনিবা মানে জিনিসপত্র নবা আনিবা করাযায় ହେଲା। এটা কি? কার। কার কেবে দেখিছো? বসছো? না। এটা কি? অ্যাম্বুলেন্স দেখিছ? অ্যাম্বুলেন্স কি কাম করে? জ্বর হলে ଆଉ জননী দেখিছ না? সেটা তো সেই অ্যাম্বুলেন্স পড়ে দেখে। জননী কাহাକୁ নিয়ে? জননী হচ্ছে মা ମାନଙ୍କୁ নিয়ে। মা যে ପିଲା ଜନ୍ମ କରନ୍ତି ସେଟା। ଜନনী ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି ମା ମାନଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତି, ସେଟା ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହଉଛି ଯିଏ ଜ୍ୱର ହବ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବ କି ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ହବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରିବ। କେତେବେଳେ କଲ୍ କରିବ? 108। ମନେ ରଖିବ ସେଟା ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବ କି କ'ଣ ଜ୍ୱର ବେଶୀ ହବ ତୁମ ଘରେ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକା ସେଇ ଘରେ ଥିବ, ସେତେବେଳେ କି କରିବ? ସେଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ କଲ୍ କରିବ ନା। ଏଇଟା କ'ଣ? মোটর সাইকেল চলেইছ? না। চলেন? এটা কি? স্কুটার, সেটা চলেইছ? দেখিছ? আচ্ছা এটা কোন? অটো রিক্সা। এটা অটো। অটো কেবে দেখিছ? এটা কোন? রিক্সা। এই রিক্সা দেখিছ? আজকাল গোটে গোটে দেখা যায়, বহুত কম। আগুরু বেশি ଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଜଣେ ଲୋକ ଚଲେଇବ। ଏଠି ଜଣେ, ଦୁଇ ଜଣ, ତିନି ଜଣ ସେମିତି ବସି ପାରନ୍ତି, ବେଶୀ ବସି ପାରନ୍ତିନି ହେଲା। এটা কোন? ট্রাক্টর। ট্রাক্টর কোন করে? হল করে। জিনিসপত্র জিনিস মানে কোন করবে? সেই বালি গুড়ি সেগা নবা আনিবা করে। এটা কোন? রেলগাড়ি। রেলগাড়ি দেখিছ? না। দেখিন? আচ্ছা বড় হেলে দেখিব ହେଲା। বসিব
एटा कौन साइकिल साइकिल के भी चलै छो ठेली भी ठेली ना ठेली ना साइकिल भी ठेली ना ठेली जो चलै को सिखिबो होला एटा कौन घोड़ा गाड़ी आगो काल से राजा रानी टाइम रे बेसी से टाइम रे बेसी घोड़ा गाड़ी चलुथिला हला एबे आ एते नाही एटा कोन पानी जहाज एटा कोथरी जाए जल रे हला एटा कोन डोंगा डोंगा एटा आगु बेसी थिला आगु होची माने कपड़ा बंधा हिबो एथिरे एटा होची आगो काल रो डोंगा बुझिबा एटा देखु छ ना ट्रेन एटा सब सदी का ट्रेन को देखा जाऊ अच्छा जानी जानवाहन विषय रे